kom ons doen gou 'n paar vingeroefeninge. So wat ek gaan doen is, ons gaan op tassie begin. En dan gaan ek tel tot by 3, maar voor ek by 3 kom, dan moet jy al by apie wees. En dan gaan ons weer na eentjie toe. Okay, so dis tassie, apie, eentjie. Dan weer tassie, apie, eentjie. Goed, ons is op tassie en ek gaan tel. 1, 2, 3. Voor 3 moet jy by die volgende een wees. Nou gaan ons eentjie toe en dan voor 3 moet jy daar wees. 1, 2, 3. Mooi. Ons weer dassie. 1, 2, 3. Apie. 1, 2, 3. Eentjie. 1, 2, 3. Mooi. Ons doen weer dassie. 1, 2, 3. Apie. 1, 2, 3. Eentjie. 1, 2, 3. Baie mooi. En as jy dit in 3 tellings kan regkry, kom ons kyk gou-gou of ons dit in 2 tellings kan regkry. Goed, kom ons begin op tassie. Voor ek by 2 is, moet jy probeer om by apie te wees. Soos apie, 1, 2, eentjie, 1, 2, dassie, 1, 2, apie, 1, 2, eentjie, 1, 2, nog een keer, dassie, 1, 2, apie, 1, 2, eentjie, 1, 2. Baie mooi. Jo, ek is so trots op jou.